Wabale mnonga ejene tayari westi kandi nakwakira program yitu ey'omuhingi n'omulisa. Ejene program turukutambura tukazo farm z'abantu tukega tukamanya obundi tukagera n'ekitwayihayo kandi tukabiteka omunkora. Erizoba natayaya mbazadi kandi tuzakuba tuganira na Dr. Amos. Dr. Amos n'omuhingisa n'omukugu ombintu byo kuhinga kandi aza kuba natushobora kuhinga omwani. Twa concentrating amwani kugira ngo tubase kumanya omuntu yanda kucoka embebo na mnonga ezo mwani enungi nibintu ki ebyashemeye kuba natekamu amani nibiha ebishemeye kuba nibiza omunkora. Twemerire Mother Garden niko yangira Mother Garden naiza kuba natushobora nikimanyisa ki omukuhinga omwani kandi yatugira nkuba kurugaha bagutwara kuri yo mu greenhouse obutobo bakwiyaha rero bagarika bagutwara umufambaza kubyara ni process impango eri agataho iri kuza kuba netutungirwa himbozi nibanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinja atakwata mwitaka niza kuba ninganya no mwami Amos arukutereze embozi nyamunungi kuhinga omwani de kanshabe atoyanjure atutandike mboze ejo kandi kuba watwegitaho iwe tereze dakika zitu 30 ogire cyo wabasa kwega twaza kuruga kunuya omuri mbarara zadi doctor abalino bakuleba tayari nabagambire ngo uryo muhango omukuhinga omwani na insaba ngo bakureho abalino bakureba rero tutyo tubatandikire mbozito. Okay, abahurikiriza abatayari n'abaramusya kandi nabendeza okurura kurungi kandi mwaba management ya Tayari TV tubakira nkanaro branch yambara. Okay. Ekinde kinanyenda gamatagagira amwani no kwenda gambira abantu bitu ngweje institution ni institution ya government kandi roho ahabwa abantu bingi kuba kureba gate bateka mutwa kwitwa kutaha batinayo konga erizo baranyana ngo so mu gishogo ndukosa Tayari TV ugambira abantu bihanga ngweje institute etibweho okubasa kwereza abantu mbwenu katize ahanshonga eyatuma wagira ki eyo mwani yija habo mwani omwana ogu gumukureba gutagatanikire okuzaho Uganda twire eino mwani omwani tugwatandikira izoba aho nagire kurura ngashanga abantu bine mugira ki omwani konga of course ahaskerunchi hata uturugambira Uganda nenda kuba almost the leading what country omunsiona omukingo mugira ki omwana wiroza Brazil dezini omwana gwit kandi kirebeka gwineki gwinina katare nabwecho echo nayina nkukimanyisa bagira ki abantu mbwenu obunyakara abantu bakabahinga omwana ogwana saranda kandi ogwa robusta. Yes. Konka hagataho hija mu burwire obayene beta coffee wilt disease orwiro bwo nangwa abantu bingi bukabagarira nyuma siro mwani okubasa kugira ki koma hato burwiro bwe tubwire mu bazi ncyo kurebera ngo bwire bukahika government ariho mwani oguyatireho emvumbu kugira ngo umwana ogo utagaruka kubyarwa noja gushanga harubajwe kugira ki rwenguto noja gushanga abantu bina ahanguto bariho mwani bakugira bata nebaguguza aha bwenshi tarukorejo nibyo twiza kugira ki dushobora endwara ryo kuyizi yo komyo mwani coffee wirt kandi tine mugira ki mubazi nakori ninga naro yagezeho kureba ngo yabasa kuzaza embibo eza kubasa kugumira bugira ki oburwiro no turugambira tukashanga twine bakweta ngo ni KR. Those are called coffee wilt resistant varieties. Emyanejo tekurwara oburwiro bwo koma ekirinye nango kitahamagira ki amani munonga haro umwana ogo barkweta elite abanyakara abantu bakabatwara bata mwana kaba ino omwana ugwe guciragaze njuma hagwe njura omwana ogo kugira guta gumera hato omwana ogo abantu gwe wagira ki yabyara ejo niyo barkweta elite konka omuyihanga lya Uganda hata utwahika omwana ogo gwikiriza ngo umuntu agugira hata agubyara nabwo cyo naningambira abantu bona abari kwenda kubyara omwana utaza hangutu ukabyara omwani nasare beds ezezi yaho ezuwabugana kumaragiha yo abo kuba omwana ogo nugurwara endwara ya coffee wilt disease aro mudaheze kwijaha mu office yitu yaje tubisho omwana gwanyu gumo kuguza kandi gurebeka kubi kandi ogwo haruguto kandi gurebeka ji cyarugamba namazima guriye mwani guriyo munsigo ogwitu
ni cuttings ninga nubatemera amagira ki amataji wabano gureba guriyo gwa harugutu omungeri yago noreba gurukorebeka murungi konka wagubyara nuguza kurwara gome ogu nugutwara process ndingo ahabo kuba kugira ngo tu producing cutting yo kika kugira ki akugibyara nitwara almost 6 months. Okay. Mbweni tindi tukabire ntwanguhanga government ukugenda tukaronde juma tukazijeta tukazibyara tukayikana tuzihereza bagira ki abantu konka ahabo akabika ryo mugira ki kari omuburwire bwo kurwara omwana cyo takorera ki tarukorebecho emyaneje twine emyane biri ko narabugambire twine Arabic twine na Robusta omwana gwa Arabic ntukikiriza abantu kubyara gira ki kubyara enjuma ahabo kubagwe ine cyabajungu barakweta self pollination nugweyemya ogwa Arabic ogwa Arabic hata go mwana abo kweyemya nuguguma gurye mbibo yago hata mbibeje waba watwara type ne garaka gumergireta type ejo konko gwa Robusta ogwo gutwine gwe tukabasa kweyemya guru cross pollinated no itengo kugira ki ogundi nabwecho watwara enjumo kajivyara ati washanga omwana gwiti gwo gureba ukareba uboniri ukiya enjumo kagira ki okagitwara ukajivyara umanye ngo omwana gwo watwara togo gurahanuye noba watwara ki noba watwara omwani ogutakumanya kugira guta agukuruga ahabo kuba turi kumanya henjo ki yagizireta yarugire kora baroho emyane kukanke mitware 5 obujuma kimaji manyisa ngo emyane erya hamwana gwo gwakutwara buri muto gwabyara mu musiri gwawe tuguru kushana no kugira ki no gundi so ekigenderwa habwenki twine mother garden niyo ndikwenda kugira ki okwikaho research ya naro kuyahereze kukora emyane ero kugumira obugira ki oburwiro obwo hati ya twine varieties zikwikankye 10 no wasego mbuzo tabwenki varieties 10 ahabo kwantu gumantu ntwongeraho okusiya buturatunga omwani General Research Center research center okusiya buturatunga omwani okutunga ekiturukwenda ogwakubasa kutereza obwingi bw'omwani oguturuja ruta oguturukwenda ejo nigira ki ni process nabwecho twine ezibari kweta KR1 okusiya KR10 mbwenu ogwo mwana abo kugira ngo wijano wenda KR1 kandi na niwe nondijo nawe nanda KR1 omwana ogora atwari na noriyo gora atwari nugwija kubana kugira guta nugushana ahabwenki ahabo kuba twagutema hagira ki ahakitsini cyo kigira kita cyo kimwe hateze nzuba kweta cuttings. Okay. Reason is simple. We want to maintain genetic purity, which cannot be achieved when you use the seeds. Emphasis supplied. Ejone ntuma ya research. Nabwecho omuntu wena rukwenda kuhinga omwani ayihanga ya Uganda utwaye ayesasire omwani ogwensigo kandi no wagushanga ukagureba ukareba umuntu mamusiri gwe gurumurungi utakaza hwa mwani gwe ukakura ensigo ukagenda ukazibyara umanye ngo kiwaza kubyara kirukushana nayo wagirota nayo wakiye nabwecho wabano endo omwani noja kuija either a research station ninga twine private nursery operators are approved by government of Uganda abar kubasa kwereza jachi seedlings. Yes, mother garden mother garden ngoku wahure kigambo mother niyeru kuzara omwana ogori hemu okija kutandika kugira ki okuguza mother garden ngoku kugireba mpa ntugihinga aha spacing ya 1 meter to 1 meter or 1 by 1 nindebera close kani kwikagundi mita emwe ahabwenki guru kwikana kandi ogundo okuyo ngo musiri eziri 10 meters by 10 ninga meters 10 futi 10 ahari 10 ahabo kubaha mpaha interest yitu teri hanjuma interest yitu ne cuttings nembibo eyobuti etari yenjuma. Okay. Now cyo twikiririza spacing ya 1 meter by 1 meter. Now kuwa kuzakuzo omuntu orukwenda ngo akuguze omwani gwa cuttings echo sheme kubanza kureberaho number 1
banza wamubuza oyine mother garden. Oh, Very very important. Abogwo muntu yakugira ngo ayine omwana ogwa ari kutunda atine mother garden ekibuzo wagwiyankaye. Mother garden eje wareba erimu varieties 10. KR1 KR 10. Tuza kuzireba one by one. The most recent variety is KR 10. That's one of the high yielding varieties. Now, ko kweza kwinga omwana gwa wogo. Mother garden yagireta yakura. Ari omukyalo ndijo naza kubana urukuja kuba kubereka. Hatiwe naija atemo bugiraki obutobo. Hati ni musharobu. Yes, obutobo mpa bukureba mpa. Naija kuba ayine akakuja sekatuwa abugirata abushari. Naija kukore. Naza kwita kajira akasyo. Hata shari. Buri branch ahwegizireta ahweri. Ejo no mugiraki ogo no mwana. Okay. Tware omugiraki om screen house yina nyungambira ato mwana ogo agukereze se omumbazo kujya kweta routing hormone go gufita emigiraki emizi guteko mugiraki om screen house. Ijo process netwara emyezi mukaga. Hato mwana ogwe tuguteka ahansi y'ekipapura. Tutagwicha tuguteke mu amizi. Ejo abujya ngo bagutakwisia. Kikuretera gwaba first okugira emigiraki emizi. Then hanyuma emyezi mukaga umwana ogwo gwagize amagiraki amapapa. Tugihemu tugutete mu potting umwana ogwo gwaiza kukura tuguhereze bagiraki baheze ba farmers. Amaza gade naho no ija ogutreating naho no baguhaza fertilizer nk'ibindi naki. Management yo mwani nesigarere management. Njo kureba tugumara kingire, njo kweta atara mu mwata, njo kureba twine water conservation structures, njo kurebera guri clean. Oh yes. Abo kwano yenda ngugira amagiraki amapapa. Nona ngugira obugiraki obuti. Okay. And the better the management, the better the yield. Nuguro mwana gwitu tugwine mu bugiraki burwi. Endeba gona nugurebe kaje munonga wale baside yifaho. Kuwa kubire oyina mizi. Making sure ngo mwana gugize guta go irrigated. So mwana ugo gwaba gukozireje no ujya kushanga ngo omu mother garden under normal circumstances. Buri eka ya mother garden. Ushimikwa no boyine mu ebiti ebiri kwingana 2000 na 10. Hati buri eka ne emiti 2000 na 10. Emiti 2000 na jachi na 10. Hati omu 2000 na 10. Hati buri mwana ogwe ushimikwa no kwereza obuti. Oburu kwingana 15. Buri kakoraka. Yes. Ushimekwa no yaho embibo 15 za cuttings. Ngo wabo hingireje no basa kuyemba 30, wabo hingireje no basa kuyoma nkaga. Kirikirira okuwa managing omugiraki omwana gwawe. Yes. Mbwenu waza kushanga ohingire mother garden AKM. Waba noguza seedlings. No waza kushanga ngo omu AKM wiyamu miliyoni nka 9 nemwe. Naba nimbarira omwana gwito okukuwa kuguzire twine acres 5 naba nishanga kutwa kutoreza twakozesa 15 kyamo butu 15 omu mwaka batwire miliyoni 312 omu eka 5 mpa buri mwaka. So ninyeta abahingi private na operators okugira ngo bejumbire omukozesa mother gardens. Okubasa producing omugiraki omwana abo kwa demand yo mwana atawuturugambira eriya higuru mugiraki munonga mbwe nogo nugo mugasho gwa mother garden ne multiplying embibo ziba nyingi. Yes. Ekuyamba kuchoko mwana kumanye cyo watwara. Yes. Bitari byo kutwara okijumoka byaro takumaye cyaruga. Yes. Egarke kuyamba kumanaginga kumanyoti ekintu cyo nyine kandi ne cyanje niyo source wanonda abana barungi no shoro mukazi munungi. So niyo aba mother garden. Katuzo mukahumuro twargo mukahumuro ako tuza kwigwitaho omucyara. Cyara naza kutwara omu process eyo kuruga mother garden atware okuba kushara akatako bakakatwara omu greenhouse bakakabikamu baeza kabikamu then bakakagara omu farm okabyara
nikaza kuba nikargayo katani karga yabwire bukwingana kikasheme kuba katani kareberwa kataka kali mu screen house nibanyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinja atakwata mwitaka katwe gito ho mcyarogwe omuciyeka kitu cya kabiri. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Wabale munonga kuruka yo mukawumurako oliyo noleba program eyo muhinji no mulisa nibanyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka ndukunuya omulinaro ninganira nabahinji nangwa abantu bahinja abantu nabakugu omukuhinjisa omwani Madam Helen yaza kutwegitaho kandi naza kubana atuhereze mbozi kuruga hanuya aha Mother Garden then atutware kuba kumara kushara kaka tkomwani bakatwara no mu screen house bakabikayo barukuzakiha yo kuzakabyara. Madam Helen abanzora yakuri habari bakureba tayari West musibire mutabanyabana basebo ndiye naro mbarazadi ndikora n'ekitongore cya naro nikora byo bihikwatne no byo buhingi byo mwani n'ebihingwa bindi ekitwantu enda kushomesa abanya-Uganda ni oko ntwendo boleke okushara katukomwani akuba kweta cutting nibakashara bata nimuka processing amuta kuzakatwara kulia nahani hetagisaki hati aho kubanoza kusara mwana ushimira kureba nkwashira kusarwa myezi 8 niwe byatanje kusama ibitaje bikubasa kusarwa to kubakuza kwa wanoza kusara to kuza kwija otomere bude kityo kureba oshare no banza wayetegereza ekiti cyawe cyakuzire kiri semi hard sheme kuba kigumire munonga kiri agati sheme kuba cyoro bimunonga ati sheme kuba shine internodes 5 mushanzo internodes imanyise nyingo ngako kureba egemwe 2 3 4 5 ati chamanyisa nugwa kuba noenda kureba hano orebe kiri semi hard kwa kuba kitari semi hard kiri cyorobi no batubasa no kuhendeka kwa kujya kunoreba sha hendeka nene kindi kwa kuba noenda kuya membo nungi kwa kugira cyo kito wachi byarankiza kufa tikira kuri chamanyisa oshemero kusara ekikuzire ngeki ati nabo waza kusara mwike mosheme kwa watebeka nise kiti cyawe uyizo yahebyo bitaje bakwita primary utakasazire noba wabisa wabiro no banzo bishara week before yes ata unono ogenderera ki ati yashamanyisa ko kubishara emere eura kuba neza mu cutting zazo kusikitera afebusa ako kuba no bisigaho emere neza kuba neza umutaje itakuza kugasira so emere yakuba neza umunoza kuba wakuba tabise neza kuba yasisika so ko wakubisara emere kuza future kuza kuba nizikura kubgomo za kuba zinemere eyo mwana yiha hebiririzi yes okay hato izo shara nkahi ni Jean Shara kwa kunoza kusara osheme kusigaho no deji ejeji ahansa akaka kantu kuza kutukurete ibindi bitaje bindi no sigaho akaka so seme kusara mu ango ya 45 anani osigaho akataka yes okay muka oseme kubo ina music gari ya already ko kuza kutama nabo oseme kusara mugwire bo mukasheshe nairo mwebaje kujango akataji kawe kataka sisikarwa abo musana mwinji so oseme kuchikoro mukasheshe ateje saatu akobutabu busazire kare so no chikoro mukasheshe sati gwano sara waiza kubusara osara ho oshendeza hibabi
iba binosigaho kake kashenga ko kurebaka mwe niba bitokurushara ho chumerioni ati nabona kuhereza nankani okukuza kunankani kushoka bo bwa shoot bwawe emerchiris so shimwe kusigaho ekufeedinga plant yawe okay hati washika haruguru aha hakazaja kanoreba hari yahoro munonga hati akanokiyaho hasha amasano za kusapati eji inaweza kwa plant yawe ijina plant yawe na neji hati chamanyisa wabiru wabitwarankai watebenkanisa wabito mizi wale bolinga josheme kumanya variety yokuza kubyara hati eji ni kiara kachira kiara 6 to mizi otamaka bunu yes ubire bolinge handikira haha kiara 6 zaro omunasare okukoko munasare obishara obishara hatiya hatwahiko munasare tujya abantu bingi twatebenkana support zitu nzizi ejin pot no kabyaromu yes ojirita kari kwiragura manua ubitaboraje ubisya utamamizi biraraho ukosa izoba rimwe yanyamwe bazore yo mukaseso okorachi ubyara usara imbuba za okorachi ubyara sa ati okasara obushara to ndiyo ni mbushara ezan cuttings hat yes ezokuza kubyara yes atakafatika nibabi saraka ko kweza kusara odipenyo mu routine common sara dix2 ejo no rooting hormone yes ne yambachi ne ya next stimulating a growth yemizi emizi era kukura obyara asentoti ugaruko gira kandi pot yayo eriho okabyara okeza obitomu so no take different pots yes waba no take mu no kateka mu akababi kaguma higuru akuma higuru kache kati waje tikashema kwata hitaka aba kwata hitaka ni kabasa kwitwa ukoko naryo burwire bukubasa kuzo so kishime kubyara higuru kache akashite mano hataka nko kutwara mu kuriya yes greenhouse so bara no bono bikoro mu bed kishime kubikora awino kubikoro mu bed yes kuro mu greenhouse so mwe nono enda kubikora hantu hatari umushana mwingi asheme ko bahatebenkanise kare hari covered with black cover net cover ekubasha kutangira umushana kugira ngo bitakakora bitaka yoshe bomusana 70% so okuchumi takara kato mu mizi nkimanyisa ki okara kuwashara first kugira ngo banzo kato mu mizi kugira ngo abantu ukiriyo mu musiri bitakitwa ki umushana beni biseje byendo munanka no akufukirira obiso mu bed yawe bishoni bifuka yes hatwe tukom ebintu bitu tubatwa arranging hatukuza twaboniza hatukuza gukora kubyara yes either no bokoze reports zirede uzi arranging hatiza sahatu birimo bari babigura biri ko bari yakugura imyanda ndeba hatari empty twaza kutandika kusara busyaka yes ahandi mageze gandi kwa kubotabira director mu ports no kwasha kweta bin koko kurebe bitaka kwira twaza kubikura mu biro bitari bwahare byaroma tuza ku arranging ha ports tubyara yes so hariyo methods zibiri zo kubasa kukosa no basa kureta ports directors ya arranginga waweza kuzi arranginga akavera ka ready ukaguzire kari yaho kasyaka 1000 gauge ato nore abukuze twaza kureta obusyaka then wa arranginga ports za hostel mamizi nyamwe bazo wasara materials zawe wazirestire waza kuzibyara kuna nabagambire kuriya some kubone routing hormone yawe ya ready pot zawe ziri aho zihotari nyamwe bazo zirwerare noliro zishirama mizi ushara imbubo yawe yo kumanya KR6 iseme kuba label akwa kubota label ingira biza kuba mixed up so n'ikirungi kumanya ngo ibintu byona waba smart uricho ukora smart wa labeling materials zawe je wamanya ngo variety yo ukore izoba KR6 na KR8 ke nyaba baba bashobora kumanyisa ujisara robo inde content yo kusarra umano shara nubugwamo yes hatwa heza kushara kono kasara no kugira ngo hati pot kazi ya range tukore sezi ibiri hati immediately sitakomere sebe kuba sap itakomere was dipping on rooting hormone sap ni mazo twizo kuba tuya
akataiwa kubosha zile koka komire tikara akwateje Yes. akanga kukwata so odipinga mo immediate tokudipinga muno ngakoni kamara obyara so notekwa aho immediate reweza kashara okeno katomu homoni yes obyara koni kamara obyara itaji tisheme kukwata munonga hitaka abako haza kusanga harimo ngo bukoko nariyo burwire usanga bakwata hibabi so nishimye kuba raise the beat so so kubobire nikashakati oreta kavera covering so you put like in that one otekoma line yes then orete chivero covering tokuotaringa no nakani birire bwotaringa ongera mo twisutuche akwa waotaringa munonga nacho tirebi nakani byafa bikuza cutting zawe zafa so shemera kutama mizi mache so waheza kwa kubo inobuti oburede ohito buti otahobuti bwa ubendingire bukubasa kubendinga rero tahakavera chivera higuru ya higuru tsiyati chine kwata mbebo yawo yakwata amababi nuza kusanga gayo so chivera chigumo mwanya 45 degrees yes greenhouse age ne yamugashuki abakwana oreba ko kutamu rakashana kachendera 70% hako hariye kuba ekwara ingo musana mwingi hari kwara ingo musana mushe at hardening atka hardening ozo hardening shade ya 50% tutujina ko kazuza kujirete yaruga shimbe ko tonu hardening from hardening omisiri so buru process yo mwana ubuguriya na serebedi kusheme kubagwina kavera kagwa higuru akasheme kubana kagushedinga no anga hati nasari nkagumwana batukavaringira haka ka transparent 1000 gauge dena higuru ashime kuba hariho net je black kwa utakwa lawe ngom kwa absorbing ngom sana kuma kujango ibintu bitakaba direct hit na no musana kujango byashishikara yes webale munonga kandi okiriyo noreba program yitu eji eyo muhinji no mulisa erizoba twabantu tuganira akuhinga omwani turukunuya omu naro kandi bari kutereza embozi nyamurungi wareba Dr. Amos wareba madam yatushomesaho nawe ari kutugambira akuhinga omwani na munonga hawo munasale bedi nebindi ecweka kitu cyo kubanza erizoba ntiza kuhenderera esabite rukwisha ntugaruka n'icweka cya kabiri tukinembozi mpango akuhinga omwani eyo mwami Dr. eyo Dr. Amos ari kuzagaruka kuba natutwara mu esabite rukwisha akatuhereza embozi kandi tukongera kumanya byinji ebirukwata akuhinga omwani nabanyeta Edmond principal farmer akashana kantera natutuka nimpurira akantu akashana nukokeza kimwe konka itwe nkabahinji ebyo tukubitina abo kubanugwo hamurumo gwitu abo esabite gikambareke mpenderera zakubegita esabite rukwisha tukwiza mu cweka kitu cya kabiri ekikwatirine akuhinga omwani ntuzakuba nitubagirangu you have to keep African hopes alive.